uthi nipermanent tu ubhemisa ngisho yeah sifuna lokho osolo sichazisela into eziningi. So do you think ukuthi abazali bakho bamotsha imali ba aware ukuthi le mpilo epila kongiyo le abamotsha imali for yona ukuthi wena esikolweni? Angitsho bathi nje uya ku finishing basibhizi baspend imali kanti imali le abayispenda phezulu komuntu onganapilo ongafuni ukunakekela impilo bakho ufuna ukumotsha uphilo bakhe. Nje mama kuyalila uphethe stress uthi asazi ukuthi ungubani uyaba pretendele ekheni ukuthi uthi ufihla ubusathani ngaphakathi kwehlizwe yakho 21 of age. Enye lo ngizibuzela enye into inothaba ngidongweni nokuyiplanning lokuthi umntwana lokudingisa umzimba. Siplane Sunday. Ngiplana nguphi ngefoni or ngefoni? Wabe nikhuluma ngefoni. Oh wathi ayiplan nayi wena uzomthatha. That's why ukuthi wena ngathi mina ngizoza naye ku. Bese sizohamba sonke complex. Bese wena uyajika bona bakhamba. Oh. Uzizwa njani mara wena? Ngizizwa bad. Uzizwa bad. Nihliziyo mara. Bathatha umunye umntwana bomthengisa umzimba le. Why bengayi wena? Mina ngithe ngathi angeke. Why ungayi wena? Bazongitshela ukuthi ngithe. Why ungayi wena? Nana bana kama ukuthengisa umzimba le Pitori wena uhlale nomntwana wakho la ukhulisa umntwana wakho. Bese abazali bakhe bafile njani? Bathi kuphi? Nje soyathula abacalwa babukela uDayi. Abazi. Uthengisa umzimba le Pitori ababhizi bamfuna. Ene bakubuzile kaningi uyazophika kamnani why uphika like ukuthi wena awukazi abantu bakubonile thana abantu bangathani bambulele ke or bosho vele ukuthi angeke bambulele uthena ngeke ambulala. Okay lesikhathi na chama imali phela nguye ufonile vele uthe lo fonile ngomunye ubheki hayi ngidla ubani ufonele omunye ukuze nikhulume itopic le wena noThabang ubani ufonele omunye uThabang ufonele mina wathela wena thini nge-private number wathi ufuna imali yepetrol so ngimenzele yazi niyisamuva siyazinenzani nisemuva manje uyithatha imali yepetrol wena Siphola lele yazi nenzani umntwana lo bekeza kwenye into nina sile nihlikile umntwana lo uthi umuntu lo bese sitsho lebese bamthethe ngubani ofonele umakalo wafuna imali and angitsho bese uyibonile nikhulumile namtshela ukuthi phela umntwana lo sebamkhiphile ma social media ubazisile mina ngiyibone Thursday wamtshela nabampostile watshela ubani mina usesami ngatshela usesami ngathi sini uPretty bampostile egroupini ubonile na and then wena wazi ukuthi ukupha ngisho wayembuza njalo ukuthi ubonile ngicela ungiphendule why bothi ubuzise sakho ukuthi ubonile bengimbuza ukuthi ubonile ukuthi bathi uPretty ulahlekile na then wathini sesakho wathi ngibonile and then wena wathini kuye ngathi ngaphuma kuye ngageza ngahamba ngaye esikolweni now ngubani ofonela umakalo wathi ufuna imali or else bayambulala lo boza nayo inkulumo leyo ngubani uthize ngubani uThabang ofonele lo umakalo nge-private number athi ufuna imali wena waze njani ukuthi ngithanga ungifonele ekseni nge-private number wathi wangitshela ukuthi ngifuna imali angayitholi abantu abafuna ukumthenga ePitori so abafuna ukumthenga abafuna ukuthenga kuye so wena wathini wathi hayi babe imali ngayo kumamakhe ngathi mina ithi ngize neplan ngadrop ifone ngathi ngifonele after 2 minutes ngisacabanga bese wadropa ngajamela icall yakhe yini into oyicabangileyo uthe athi nakabuya kimi ngamtshela ngathi kungcono ubawe abezali bakhe imali wathi ngiyobabawa malini ngibaba we50k na ngathi mina angazi ukuthi ubabawa malini phuma ukuthi ubabawa malini okay ngakho azokudrop ifone wabafonela ngeprivate wathi ufuna malini wathi ufuna 1.5 wazi njani wena ukuthi uzofuna 1.5 ngoba uthize igama ufuna enye nenye efuna ubuyile kimi futhi naceda ukufonela bekhabo then ke uthize ufuna i1.5 for ukuthi kwenzakalani yokuthi uyothela ipetrol okay ukuthi kwenzakaleni ipetrol leyo kayifuna for kwenzani for ukhambisa abantwana manje esikolweni okay
Guys, I think ukuthi this is enough for today. I believe that ukuthi nina need to, you really need help. Bayingaka abantwana sele ubafakile kungaphakathi kwenyakanyaka le nangase ngilokuphela. Nguye kuphela. Asikho sure. Honest. Hayi. Ngi-honest. Asipho senze it's fine. Akhe sikubuze wena kele khe ngiphume kancane kulo. Wena. Ulisi isikole. Angisho? Bengasilisi bengi. Mara ulova amalanga ingani? Ungayisikolweni? Iveke nale bengekho ngayo. Bengiye esikolweni before. Okay. So labo uhleli khona bongacabangi isikole. Bengisicabanga. So uzizwa kanjani njengoba uzibonile ugcwele kuma social media ufuna umzala wakho? Alile. Wazi ukuthi wena nawufika kuyazi ukuthi in planning. Bengizisheze ngibona Into. Why? Okay, ngicela ukubuza. Why ni decide ukusitshela iqiniso nje? Khe ngithome ngako. Why nifuna usitshela iqiniso nje? Nifuna ukukhuluma into ekuthomeni beniphika. Why? Because mina into engisengizwile ukuthi bangibethile enough. So Ubani ababethile? abo malume Baphi abomalume so labo? kumele ngikhiphe icini. Abalume baphi? Akunamuntu ongakubetha la. Ubethe ngibani umalume? Wakuphi umalume? Bethu ngibani wena? Utule jingo ngibani? Wena ufuna ungitshela ukuthi ukuze ufostele ngokuthi bakubethile. Kumele ngikhiphe iqiniso. Mara wena nje uthi ukhuluma iqiniso ngoba bakubethile. Thana bengakakubethi abamalume akho lekhenu benge ulikhipha iqiniso. Bengizolikhipha. Wena ulikhiphisa ngoba abamalume akho bakubethile. Thana bongakalibethi uzokhipha iqiniso or bokufanayo. Bengiyolikhipha iqiniso. Namanga. Awukhuluma manga. Wena Ken, ngibuya ngakuwo. Why decide ukuthi ukhuluma iqiniso ukuthi vele bongasise Mamelodi ekuthomeni usitshela manje ukuthi useMamelodi? ngibonile ukuthi abantu kumama ngeke ngisiza nganext. Kungcono ngikhuluma iqiniso ngikhona ukusizakala. Ufuna ukusizakala kanjani? Like ngiphume endweni le bakhona ukungivikela. Uvikele ngibani? Umndeni wami. Mawulilelana ngani ubethu? Maye then walila ngathi ubethu ngathi kunomuntu bekakukatelela nawe. Mama. So nifuna singhelebhe ngani khuluma nawe? Nifuna helebhe njani? Yini into oyifuna mhlawumbe ukuchange impilo yakho? Nami ngifana nabanye abantwana. Wenze. Ngibuyele esikolweni. And then Ngifunde. uhlonipha bani? Abazali bami. Bazali bakho ngisho. Uzoyiyeka yonke lento oyenza ngisho. Okay. You have a chance ithuba lakho usemncane ungakhona ukuchange impilo bakho, yes? Malume. Yes. Ken, wena ngoba already bathi busy uya revive esikolweni. What is your plan? Mina plan nami ukuthi ngicede isikolo ngiyobhala nje May June ukuthi ngicede isikolo ngisola ukuthi ngizokhona ukuhlokomela umntwana. Do you understand the fact that ukuthi mama wakho ufile kanjani ukujabulisa abanye abantu ngesayidini ukhohlwe ngoba bakho uhlezena nekhenu uyanhlokomela? Babakho uyazibuza ukuthi umntwana nami uza kuvumela ukuthi ukhambe uye campus because of uyabona ukuthi kuningi kusazokwenzakala kusazokumotsha ekhaya and you are not aware uvika ngomndeni ukuthi wena uhlala ukhona ngisho bathi uyangena ngabo 7 ngiyazibuza ukuthi into ezuzenza sikhathi bani ke wathengisa before mzimba. Then how did you get that experience ukuthi wena kose uwenze nomunye umuntu iplan ukuthi athole imali ngokuthengisa umzimba ngoba uthi uzokhamba naye net udistep ukuthi unomntwana? Into ezekimi ehlokweni. Okay. Stopa lelo niyenza wena. Ngiyangizwa? Usesenethuba. Ngiyangizwa? Ngizibonga kanjani? Okay. Siyaxolisa. Okay. Usebancane lasa. Noni zenza kwezi? Unaka konje wena? Una 20 ngenza 21. Yenza 21. Luna 15. Wena umdala kuyi ngamenzisa. Tshintshane ingqondo zenu lezi. Anifuna into right. Change into ezenzayo. Ngangizwa? Ifwane nonsonto niyenza ulisisibancane. Special wena 15 years. Uthaba mwenzeni? Uthi bangifostile ukuthi ngilale naye ngamtshela ukuthi mina ngeke ngikhone ngisema-period ngiphuma igazi yena afostela nami ngekani ngiphuma igazi. Mayino le ya contract just contract na lo thethe bathi wakhambe ukuthengisa umzimba bangamndeni naye uthi kwasho ngithi uthaba ngikhambe naye icala ekhaba before bakhamba baye bafika walala naye ekhaba. Yeah. Bese kusini bavuka ke bachinga le iPitori la yomthengisisa khona. Umthengisisa njani umzimba kuma period? That's why I'm mbuyizile.
No, the reason ukuthi bachumbuyisile is because of Bonipost. That is why ngithi laba nabantwana banama. Mina ngathi angifuni ukukhuluma ukuthi kwenzani. Because cha statement lesa bazokwenza Tuma sobantwana. phasi la. Because lalela statement sakhe. Lo uthi uzwe angizwisisa ukuthi uzwe ngobani baba baplana ukuthi uye ePitori ukuthengisa umzimba, but the fact that ukuthi ulele naye macansi before azomisa lapha. Ulele naye wamuza ukuthi kuma period, but still usachubeka ngejeni yokuye ePitori eMamelodi. La khona bekalila ngepetrol. Lo uthize nasi plan engahlanganisa ipetrol. Mara sebafike ngane eMamelodi. Bangana petrol. Then that's why ngikutshe ngithi ama game nyana abadlala wona asilinga. Because into zikhuluma Ayikho into ekhuluma ngole. uye njani ePitori ubuye ePitori wena Asikaga ePitori ngithi bese Emamelodi sicabanga. jama Emamelodi sitsho bese kuma period iMamelodi nawo ukuthengisa umzimba ngani kuma period Uthe siyakhamba. Okay. then ke niyile eMamelodi. Sifikile khona hlana namajitaki bakhuluma. then kwenzakalani Babona iplan bona ukuthi kwenzakala namacebo baba. Yeah, sifuna ukwazi iplan le. Yini Babona plan? iplan. Angiyazi bebakhuluma babodwa njengamajita baplanisana bona ngoba bengikhona mara mina beninga kabantazana nawo uthi bengi-1 siphi statement somntwana mina ngesizwe anto ikhuluma le upemile hawu angabhemi into bani uzikhuluma lezi uzama usiconvince awa malume so ukhuluma ngani rahle into sitshela zona uyazi izinto zazikhuluma Khuluma into eziningi. azobayenzeni akhe sibaniseni sasibiseni bazositshela